Long ki khubor haitin Jaiñtia ki wo pure chapi da penchela kyang ta chwa wo poi cheki khubor ki wo banya tanya pe chwa I ya kini ki mat ki wo kongsan le Warom ki India ye National Broadcasting Day de wo Kynmoo Warom ye Krehkam yong radio Naduh Snem-Khadc spa ar phau niao Wanrah Sports Minister Mansukh Mandaviya ye National Sports Governance Bill Hapoh Iungdorbar chnaan Lok Sabha Iahkhmat ulat ke Jylla ye Thung Dien Pchem yong ke Iungkrehkam ke Assembly ko Thymme Mawdiangdiang Hukum CM ke ADC wo Pynman ye Takit Iatoh wo MEA Thaw Beain ki MLA ha ke Khloo ye ke tip kam ke Lao Maupan kini tok ki khubor ki benya ni ke sngi de Kynmoo Warom ye ke National Broadcasting Day ko man ke dak yong imi perthai ke radio ko ning kong Hapoh ke India House Snem-Khadc spa ar phau niao na Bombay ko Hapoh ke Indian Broadcasting Company ye gani de kho portuj wanika de ko All India Radio House Snem-Khadc spa li phau ru ha ko hadin wan de pen kala ye ka cha ka Akashwani House Snem-Khadc spa san phau ru kani ka lat open bana pa ba yi berta ki chula wa kam jo le ki jing tip ki khubor ki am kam daman ga gunta ko kong san he to bai lai lo jong ko India ne te iku chaprang ki kamrep kamriang I pure puthi wa I phne pan sa ye ka culture ki la jing chikri kam ga vivid bharati lani House Snem-Khadc spa san phau niao de Pynman go ye ga radio kam go wini ki banta go open yo lok hayung hasam haw ki o kre ki kam yung Ikam yongka ibu kan thum Naduh ipen bana ye ki khubor yo ipen syau tho paj ba chado ipen ki ekasari ki lak ki klor ngot ki bru Naduh Snem-Khadc spa ar phau niao ke radio de Mansukh ke benta ko kong san tam he jing em yong ki chong chnong yong ki India ka Akashwani wande e ge ye chikri he to open priang open tip ki khubor open star open tip kam do le open warnyai go bon lang lingba ka thong yong ka ko ong bahu jana hitaya bahu jana sukhaya ibumut neventa ikmen wa ke et kiwi neventa ibha imiat yongki Dear listeners and members of the broadcasting fraternity, today as we mark National Broadcasting Day, we pause not only to honor a glorious legacy but also to reaffirm our collective vision for the future of public broadcasting in India. It was on this day in 1927 that radio first found its voice in our country. Ke Election Commission the sedang ke yai kam he to wo jit ye Vice President with me hadin wo jagdi dhangkar de e uyai ni kam ha ga sngi ke bring kong yong ti yaw nei daw wo de amu ha ka met ke won de chet de nang bha ye no extend por yong dhankar Nakakam Vice President to ibu depan benapaj ba ke Home Ministry ha ar phau ar trik yong Warom Minister ke Sports and Youth Affairs Mansukh Mandaviya next min Wanrah ye ga an ya gertip kam ke National Sports Governance Bill ar phau san Hapoh ke Iungdorbar tnan ke Lok Sabha dei Thmu o kuntu chaprang ne ki kamile ki sports ki wo chongkhia ibha imiat yang gibile ke wakam jole irkom senchar we pelai we Iahkhmat kam ki anjele ke yang ke Olympic we ke Paralympic kini ke bil terwagale ye irkom Krehkam ibu khoi subaw we Krehkam nei venta wo immediately he to open bet ki jenat wa gi bumbei sod Hapoh ke kamile ke sports chocho ne yang Mandaviya Wanrah le ye tipmit ya ke National Anti-Doping Amendment Bill ar phau san ne benta open kelai ga an ko de em chwa ya ke tip kam ke National Anti-Doping Act ar phau ar ke Dorbar yang penar teli Iungdorbar sanaan geri kita to ke Lok Sabha wa ke Raja Sabha dah open senge chwa hadu ipor ROJ cherin sngi hadin bagaliang percha daptan go wiki wakam do le open yo e percha he to waka special intensive revision lani ka SIR yong ye thabut ha Bihar bagi witwan ki daw ha Lok Sabha ki dikhat yong galiang percha da penwit da penthut ki ye pelai Iahkhmat ye ki kam Naduh wasdang I wada penbor yo chongkonor u birla wo penmi de ka hukum wada perdi ya ari arale ni yang Minister Mansukh Mandaviya wa Akashwani Vaishnaw yo olan ki wo ubuntip Wanrah wakam jo le ujuba he to we ki bill wakam jo le ki jingkali ki de bo Iahkhmat yongki hanla
Nei yang ke presiding officer ke Sandia Ray the Pchem ko wo chimjing tho le Henry ye ke 0 hour nyi upalai chakman hagwa hapo og Iungdorbar na anyong Raja Sabha le the yo saki ye ni ijo ijing Hagathong wo Pynman wo kamjo le upne open sa ye yerngam Meghalaya Legislative Assembly hay Krehkam wo gatnat Khloo le ni Forest Department the Pynman ge ye Thung Dien Pchem yong ko office Krehkam wo Thymme yong Iungdorbar na an ke Jylla ko Mawdiangdiang haga ar phawdi trik yong ubna wunya hagni kasni won wo lang dolat ke Jylla Uchandra Shekhar H Vijaya Sankar Native Chief Minister Conrad Sangma Uchongknor ke Iungdorbar Thomas A Sangma ki Minister ke MLA ni kisanyo per ki bri chimenta haini Iatoh Dien Nenyang ulat ke Jylla wakla magri kasni de banu hajrong I thumni ki Dien ki wi punmi ye dawai karbane yang chongknor won do ongu wo wipagawi Dien ukiru ye nami Warom lani portoj yong uwami kman u de Thung hi yo Neliang Chief Minister Conrad Sangma wanda ongu wagani to ka dak yong isnyao khya he tho wi long iman yong isun beneng de punya hable hagwo punya ngambiang ni ka Meghalaya ka Hapoh ka program yong ka one citizen one tree ka Sen FKJGP North Khasi Hills Unit next ni dili ye chamgo wa DC Iungkrehkam district hay ta open snyao ye snyao khya hajrong ido like Nagapor kamjo le ibum biang yong ka Thaw pure kot lane ka district library Yaini ilai chem de Iahkhmat daw General Secretary yong ka senyu mari ki majao hagone liang ka sende egele ye ka dorkhas ko reklam je phangi jing he to we do like khari khamta me ki thai nong kon dong ha ka yu kompen biang ye ka boarding to mani wa tlot bha la mani he por jor slap namo yu chit ka sngi le ne liang ka sende kan tu gele wa wo ipan miat penbhai jing kam Hapoh district library de wa ong wa man go benta ko kam bha ne benta ki khna pure wa kamjo lagi khna ki dang khai ki wa ke et ki wa snya sup ye pure kon ka Pahams Aim Village Council ko Hapoh ka Thymme Ribhoi district de pensange ge Pynman ye ka lucky draw ye go bo tarik o Pynman ga ar phao so tarik yong bana won nyao de wong wa nei daw ki daw ki bum yu like he to wa ki badai ticket Yang wahe chnong yong ni ka Thymme Ribhoi uba jet win lingdo dong u ki bru gu chimni ki ticket wo dai hendre hedu ani lom pong yi pun on ya ni ki ticket yor pun man ye ka chnong wo chemjing ha go pulai Iahkhmat ya ni ka pun clay lucky draw nei bha ka thong ni ho pun clay ka won ga bok concept to le de ba khoj I was suba nei liang ka chnong darai ga wo pun sange ye ni ka jing pun clay lucky draw khna yo nei wani auri aura ha go kular gale open onyi ko poisa yong ki bru gu de o the ki ticket ki yong ki ha ga wi ga tarik open onyi ko poisa le da pun bana hagila pathai khubor ini the GRE ini GR pun man ga yi chong chnong o emi suba you see they were on boy ga ni ko pun clay lucky draw man go ka kam go thong Chief Executive Member yang KJDC ba Shembor lang renja do hukum wo pun manye Takit he to wai kno yang MEA Thaw Beain ki MLA ki haga Khloo ye go tip kam ga law mapan hadin de da uli pai bnya ye ga Thaw de lang wi MDC wo kam jo le ki sahab yo council da kadaw ye ki mo port ki bum jing tho wo kam jo le ki port ki bum ni ki kot ki sla ki wo biang ye ga law mapat da pen bana ye ka kam ga Khloo yang ye da Naduh Snem arjar khat so hendro ye ni de pen ga la yang hypor yang usi amore mutundi ba his preaching son Jylla hypor bedang so ye ga chuki hagure e bor yang chaga hima melin ubaran ja dabo jing ke liu le he to wai ni jing yong ki CM gu la chadin de wo ong le wa daw ga yang yong ga special executive committee ne benta wo pai bnya wo chem ye sakhian de ban cho de wo ong wi panem kam kla ye ki Khloo ki jam hagri ki sni ye ga ta ya ka patan ka bada wan satisien chwa po chu kot prolog kini to ki khubo kimat ki kong san le Warom ki India ye National Broadcasting Day Kamu Kynmoo Warom ye Krehkam ga radio ro Snem ka khandes pa ar phao nyao Wanrah Sports Minister ya ka National Sports Governance Bill ha ka Iungdorbar Lok Sabha Iahkhmat ulat ke Jylla ye Thung Dien Assembly Mawdiangdiang Hukum CM wo Pynman ye Takit he to wai MEA Thaw Beain ki MLA ta perlok di ki khubor ka tu boy chukut naga Akashwani Shillong ka tunya abani ye ki program ki wo board
gede ke Akashwani Shillong, jinglong jong ke sun beneng kumbala bo dak minta ke sengi. Ke jingshit jingkret